Gukura ni procedure cyangwa se process zibaho zigaragaza ko ikintu cyari gitoya ariko kikaza gukura kikagira ubukure. Gukura rero kurimo ibintu bitandukanye. Hari ugukura ko mu bwonko, mu bwenge, hari ugukura kw'imbamutima cyangwa se amarangamutima, hari ugukura kwa karagiteri, imico, hari ugukura kuri physical kw'ibigaragara mu buryo bwo mu mubiri. Uko gukura kose ntabwo ari ikintu kiza umunsi umwe, ni ikintu gitwara igihe. Ntago utera urunyanya umunsi umwe ngo mu gitondo ugaruke usange rwahishije urusoro mujye kuruteka. Ahubwo hari process of the time, hari ibintu bikorerwa mu gihe. Rero iyo dukura hari ibintu ducamo kugira ngo tubashe kuba bakuru. Iyo umuntu avutse ari umwana arakambakamba. Gukambakamba agenda kuba amavi hasi. Abarimo kubabara ntabwo bari muri comfort zone cyangwa se ahantu he hatekanye, ariko abari muri process zo kugira ngo azagere ku rwego rwo kugenda. Iyo akambakambiye hagaca iminsi yifuza kugira ngo ahagarare. Iyo arimo guhagarara aragwa. Inshuro ya mbere yiga guhagarara aragwa, agwa inshuro itari imwe, ashobora kugwa inshuro nyinshi cyane. Ariko ari muri procedure cyangwa se muri process yo kugira ngo akure. Ari mu buryo bwo ari muri process nyine, ari muri process yo kugira ngo akure. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Kuko ntabwo gukura kuri buze just suddenly ngo guhita kwitura aho ngaho umuntu ahita akura, ahubwo hari ibihe ari buze gucamo kugira ngo abe mukuru. Imana ishimwe.